Gelen. Jinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın hejayru 4 Eylül 2024 şemili Brüksel'e saat 11 Ahmet'e 12 hemen uçayandına var ojede peşkeş bikendem damazadiya rebera poya. Devlet hatır jibu başvuru Kurdistan'a sevkiyetek nukerler me parasname diyadına beragerle o arteşa dagir kerde şerendi jvard kavme. Devlet hatır jibu binketina diji ve şiire PDK kiriye hevkari xwe. Hatta zani şevedin saatin dereng devlet hatır karvan ekmezin açeken giran u jileşkeran pek dahat sevki başvuru Kurdistan'a kiriye. Sevkiyet açek u leşkeran dibin çavderiya PDK de pekat. Karvan ekmezin açeken giran u leşkeran berbinavçı Ahmedi ya duho keve hatiye şandın. Ajansa Rojnivisi dibêje hêza tê behskirin li derdora bajaroka Dêraloka Girêdayê Ahmediyê hatine bicihkirin. PDK bi destê mîtê zêdetirî 500 qert û cihazên GPS li herêma parasna medyayê bicih dike. Dewleta Tirka dagirker li herêma başûr zêdetirî 4 sala xetimiye û her diçe tengav dibe. Lê her carê PDK Hizbul Kontra û NKS ên dijminê Sûnxwariyê digihin hawara dagirkerên Kurdistanê. Piştî sê tirmehê plana îlhaqkirinê ya dewleta Tirk kabûl kirin, pazeyê tebaqê jî bi mutabaqateke dijî berjewendiyên neteweyî dagirkeriya li başûrê hewldanin rewa bikin. Li gor agahiyan li herêm û qadên berxwedana gerî la hêzên PDK di aliyê lojîstik û îstixbaratê destek dide artêşa dagirker. Malpera navenda lêkolînên stratejîk a Kurdistanê li ser mijarên nûçe analîzek weşand. Li gor agahiyan parastin destanîye ser ker û pelên lojîstikê yên ji gerleyên azadiyê re tên şandin. Li gor çavkaniyên lêkolîn orkê saziya îstihbarata PDK parastina zêdetirê 500 qert û cihazên GPS radestî serkêşê çeteyên roj a binavê Ahmed Heso kiriye. Ahmed Heso bi eslê xwe ji navçeya Amûdê ya Qamişloya serkêşê foca şeşan a çeteyên roj e. Ferman didin Ahmed Heso ku van qert û cihazên GPS'ye biriya şaniyên sîxurên xwe li herêmên Bamişmiş û Bagirmanê ê girêdayê navçeya Akreya Duhokê bicih bike. Çete Ahmed Heso fermanê pêk tîne biriya sîxurên xwe bi motorsîkletan qertên GPS di nava dar û gevirên van herêmê de cih dike. Nûçe analîz bal dikişîne kar û barên sîxuriyên Ahmed Heso û çeteyên parastin a PDK û vê dibêje. Parastinê berê bi fermana mîtê dest anîbû ser maskeyên gazê yên ji gerlayan re dihatin şandin. Dewleta Tirk herêmê bi erêkirina hikûmeta Iraqê re û bi hevkariya PDK re di nav amadekariya êrişeke nû de ye. Tê pêşbînîkirin ku ev êrîş wê herêmên Şeladizê, Amediyê, Bagirmanê û Bamişmişê bigire nava xwe. Ji ber vê amadekariyê parastina PDK di vê çarçovê de sîxurê ku bi navê Şehraza tên naskirin û herêmê baş nas dike erkdar kiriye. Tê gotin ku ev sîxur di êrişên dagirkeriya dewleta Tirka dagirker a li ser Efrînê de jî roleke aktif lîstiye. Her wa tê gotin ku sîxur Şehraza ji çeteyên Tirkmen ên bi aramiya şîn birine herêmê re jî pêşengiyê dike. Şehit Jiyan, Şehit Avesta, Diyar û Siyabet li Maxmûrê hatin bîranîn. Zeynep Erdem Jiyan 13 Eylül 1995 li wargeha Erdûşê caliyê PDK ve hatê şehîd xistin. Şehîd Avesta Harun Fırat
فیلیس شایباب دیار شراوی و نویدن حسن بوداک و سیابین زاب آنگو رمضان آکارجی 2014 ده ایرشا دایشی لسر مخموره شهید بو جبو بیرانینا هر چار شهیدان لسازی مالباتن شهیدان مراسم بیکات ده مراسم ده سینویزیونا لسر جیانو تکوشنا شهید جیانو هوالینوی هات نشاندان پشتی ریزگرتینه اندام روبری اکادمیا شهید جیان بریوان işlek آخوی ده کسیه تا هر چار شهیدان ده پاکروان آزادی بیرانی او وها گوتن دم پنابریه ده جوارگاه اتروش حتی بداره هیچن امن سر خطا کو شهید جیان جبونا مدای دیار کرن سازمانیا کو سیستما کو جبونا مدای آوا کرن سازی و دزگه و پارتین کو جبونا مدای نشاندان هیچن حتی نره دجی هم وکه هیزا پاراستنه بو هم وکه کسی کو لدردور و جوین چه دبو جواد چه دبو پیشنگی دیگر ده همان دمه ده جبونا گل وکه دبستانه کی کو پروردگار هم جن هم زاروک هم جوان و هم جواکی بو همان دمه ده دوی دمه ده جهبو همان سیستم همان ذهنیت بکاردانی وی وقتی داشت دخواستن کو وارگه بلاو بگن وی وقتی داشت دخواستن کو وارگه جهب دو بدون خود کرن وی وقتی داشت دخواست کو هیز و اراده یا گل یا کو جبو آزادی خواه جبو آزادی جبال که جبو آزادی خواه کو ولات خواه دادن دیار کرن وی وقتی داشت دخواست کو وینا بده بلاف کرن لی گل به اراده بزانا بون به رخستن کری لهمبری وان هزان سکنی Devlet İran'ı listene ve 14 mamuslayan da rızine salvegera duyan aserdan ajinşiyan azadiniz de ve devlet İran'ı kiriye navattır suquf hekmesin. Hatsanin devlet İran'ı pela girtin ve çavkine daye despekirin çarda endamın encümene pişeyi ya mamuslayansı ne jali hezen evlehiyen yen İran'ı ve cibu desteğe daravayı İran'ı hatine ve xwendin navenda evlehiye ya devlet İran'ı İrodu saat naha sibede bani 14 mamuslayan kiriye ku sê jiwan mamuslayan jinin 14 mamustaya bihince da têgdana ewlehiya giştî hatine bankirin. Ümit Biçergut devleta Türk salekede nehiş 426 girdi benberdan. Endama lejnere ve ber ati ve Ümit Biçer derbare zilma devleti yalı serzindanan ahivi rapora komeliya mafi mirvan ihade bir xist uha got. Da sala 2023 de şej vekiri le 147 girtigahan her ikem 23809 mafatine bin pekirin. Duxwazin tekili adına va girtiyan qut bekin zamane kurdi qadaxa bekin. Tecid mafi girtiyan yen tendürüsti uri yenden en ragihandine den bin pekirin. Ev tene qismek jivan bin pekirin anaku rojane el zindanan tekirin. Ümit Biçer balgşanser rolu briyarin lijneye çavderi u idareye yal zindanan ugut. Lijneye kudi ve balibikşine ser parasına hebunen maddi u manevi yen girtiyan tam beruvaji tevdigere. Lijne xwedike dixwe şuna daraze u biryar de berdana girtiyan astengdiki u de paş. Ev rapora ihade yasala 2023 de jî cihdikere. Liguri rapore tene par her ikem berdana 426 girtiyan hatiya astengkerin u ev astengik kirin heji devam dike. Endama lijnere ve berati ve Ümit Biçer her idavi kala pergala işkence İmraliye jikir. Evzede ise salan zindana İmraliye politikayke tene hişten u tecid kirin heye. FPK'nin u pergala işkence İmraliye le tevaya zindane Türkiye'ye belavdı be. Beve siyaseti armaştiken ku girtiyan ba avayeke psikolojik testin bigerin u vinavan bişkinin. Evrevşa kambah dikare vere hülveşandın. خلک حسان دنی دولت دغازه به مادن
نگاری آمد تو نبیکه دولت آتک بریا شرکت تیبت دوازل دشت حساندن آپاس را آمد پروژه مادن یا دای دست بکرن دوام بکه خلک هرم بریا کمیسیون باجروانی او هاویردور یا باروی آمده سرل دارازدان به بریارن کو نهیرن پروژه مادن پیک به جبر و زرارکه مزن بده دا خوزای جیانا گل او هرمه جنگیز یلدرم سال 2-3 ماهان لدشت حساندن سوالکاری دیگه وهان رازبون خوانی زمان ست سوال من هنه دبر خواه به حساندن دیگم نه تنه حساندن همو پاسور و کانا هاتیه پلان کرن زراره ببینه گل ونه چار بمینه کوچ بکن جبو حساندن چه دستمه به جبو حسان نادنه چیز دستمه به دوی ام بکن جبرکو پاسور دبر خواه به حساندنه دیگه یکو آخا خواه نپارزه نجمه بلا او دست خواه ینقره جسر مر راکن آرمانجا پروژه راست دخوازن اردنگاریا کردان آتونه بکه دما ام دی چن باجارن ترکیه برمه ددن دبیجن هرن جهی و لورنینه دما ام تین گوندین خواهی چاو برددن وارن ما دوی ام ندیجی وی لبرخوا بدن محمد نوزت جانجی دبیجه دولت بشتا دولمندان دیگره ظلمه لفقیران دیگه اف 4-5 سالن جبو و کانه چیکن بمرم جول دبن لی امن نهیلن ام لور سوالان خواه دچیرن ام دبر خواه لی دیکن ام حاضرن چجمه بی خواستن ام بکن یان و به مادن ره لپاس سورجی کوچبری دست بکه حکمت یلدرم باسا زرار وکان دده و سیستما اکولوژیک دیگه او وید بیجه و نباتن لوی خوزای شین تین تو نببه پروژه سانترالا هیدروالکتریک هاست داوی لجورین آوی آنیه اگر مادن شبه جسویانور و کیمیای زیدتر و تشتکه دن نمینه ام بری دیچن ماسیان پشت پروژه هاسته ماسی اکجی نمایه وی دمه ام نزانن بون ما نزانن بون لی ایدی ام دزانون امری ندن مادنه محمد جان یاکور جید بیجه و به مادن ره جیان حسادنه نمینه او وید بیجه ام لور بچاندینی او سوالکاری رمجول دبن ام ور ندن تو کسی daha temaya 6 mahanji jiverti heker duxwazin madene çekin ve me bukujin ve bu madenere av xaza uçya yerme tüne bibin ve jiyan nemine şirket heze ji devlet digire devlet ji bu berjevendiye xwe destur edite le emette ji berxwedane bermedin نتوین یک بو ایریشن دولت آتک در چارچوبه سوژدانه کمیسیون لیپرسینه یا سوریا نتوین یک بوی سربوخه یا نتوین یک بوی راپور خواه وشاند بو بوی رنجیه که چله حتی 30 حزیران دیگر نواخوه نه ایلون لوفیسا جنوره یا نتوین یک بوی رونشتر مافه مروان آپنجو هفتان آن نتوین یک بوی دست بکر و نه جوت مه بداوی ببه راپورا کمیسیون لیپرسینه آماده کاریا و پیشکشی گری رونشتن بکرن راپور جدا انجام هفلیتین لگل 385 کسان جرخستن جواکی او دیمنن هاتینه پیدا کرن و آماده بویه راپور جبل روشا پولیتیکو آبوری یا سوری بحثا بین پیکرنا مافی مروان دکه کو جبر شهر هاتینه جین کمیسیون لیپرسینه بر راپورا خواه بالدیکشنه سر ایریشن هوایی ین دولت آترک لباکور روشاتی سوری پیکتینه او سوچه شهر در راپوره ده افته گوتن جبر شهر سوری کریزا مروی یا هری مزن دقومه گلک ایریش ده سر سیویلان چیه بونه دوان ایریشان ده سوچه شهر هاتینه کرن لگلک هرم سوری گلک نحقیین وکی گرتنین به کیفی işkence به زور وندا کرن مرنن دبن چاوان ده به زور سیویل جیهین وان کرن دوام دکه راپور جهک برفره ده ایریشن دولت آترک ان هرم داگیر کرنه پکتینه اوواته گوتن لهرم دولت داگیر کر işkence zulüm utun زایندی دوام دکه راپور ده بحثا گلک ریبازن işkence انگران او دجوار هاتیه کرن راپور ده بیجه بو yerن لهرم لیپرسین دکن گلک کسن هاتنه گرتن راست میتوان لیپرسین دکه سوچن دولت آترک بریا چته خودکن جی در راپور ده به برفرهی جهد کره کمیسیون لیپرسین بحث ایریشن دولت آترک لسر هرم باکو روشاته سوریه دکه کو دبن کنترل روبری خو سر ده و هاد بیجه دولت آترک ایریش سیویلان اوجی سیویلان دکه او باله دیکشن سر ایریشن لهمبری کوبانه حسکه و قامشلوی راپور ده بیجه همو ایریش هوایی ین دولت آترک به چارچوب سوجن شهر دنه لازمه دولت آترک
حقوقا نام نتیوی به نکه جه حساب وری پرسین. Navenda zarukan at solinê ji bo zarokan derfet tê afirandin solên navenda zarok û malbatê ya pir armanc e. Yazdê hadara 2014 li taxa Korhat û Kaynartepe ya Rêzan Amedê ji aliyê şaredariya Rêzan ve hate vekirin. Piştî şaredarî ket destê gel Angodem Partiyê piştî 8 salan xebatên wê ji nû ve dest vekirin navenda Korhat û mala lîstikê ya Solînê li Kaynartepe û Hewza Seboriyê xizmet edin. Zarok li navendê tevlî xebatên atölyê dibin, perwerdeya zihnî û fîzîkî dibînin, duwarê psîkolojîk û civakî de jî navend alîkariyê dide malbatan. Koordînatora giştiya navendên zarok û malbatê ya Pirarmanç a Solînê Aynur Özbay Tolunca vê nirxandinê dike. Odeyên lîstikê hene bi zimanê dayîkê perwerde tên dayîn. Qursa îngilîzî, drama, wêne, santranç, müzîkê û hewza soberiyê heye. Li gorî daxwazan em atölyeyan vedikin. Me rolên zayên de civakî li vir da rûniştandin. Aynur Özbay da zanîn li gel zarokan ew malbatan jî perwerde dikin û wiha got. Heft xwendekar berî werin navenda me heft dersên wan qers bûn. Piştî hatin cem me spasname girtin em di mijara zayên da civakî, tenduristî, paqijî, êrîşa cinsî ya li ser zarokan dayîkan jî perwerde dikin. Dixwazin jin jî fêrî xwendin û nivîsandinê bibin. Em tevî zarokan diçin müzeyan, pirtûkxaneyan, sînema, şano û konseran. Malbat jî li gel me tên. Ev geleke girîng e. Aynur Özbay da zanîn gelek projeyên wan hene û wiha got. Gelek plan û projeyên me hene. Wê zarok li pirtûkxaneyan pirtûkan bixwînin, wan fêrî zimanê dayîkê bikin, wiha bikin ku bi Kurdî bijîn. Em ê li her qadê bi zarokan re bên gel hev. Li Bakur û Şatê Sûriyê pêşbirka tekvando pêk hat nivîsgeha lîstikên tekane ya Meclisa Werdîşê ya Kantona Cizîrê bi Komîteya Pisporî ya Tekvando ya Kantona Cizîrê turnuvaya yekemîn avekirî ya xurt û keçan li ser asta herêma Bakur û Şatê Sûriyê hate li darxistin. Li turnuvayê de 10 tîmên herêmê bi 65 lîstikvanên ciwan beşdar bûn û 12 hakîm tê de cih girtin. Tîma Cizîrê bi 40 puanan bû ya yekemîn, tîma Minbiçê bi 15 puanan bû ya duyemîn û tîma Dêrikê bi 15 puanan bû ya siyemîn. Şaredariya Amûdê avakirina bajarê Sinayê domîne projeya bajarê Sinayê ya li bajarê Amûdê ku li derveyê navenda bajê re di adara îsal de dest pê kir. Li gorî plansaziya birêxistînkirinê di projeyê de 200 dikan hene û li têketina wê stasyoneke sotemenî heye. Rûbara bajarê Sinayê tevî kolan û piyareyan 92 bölüme. Rûbara her dikanekê de di navbera 100 heta 106 metredan heye. Li gorî çavdêrên projeyê dê belavkirina dikanan li gorî sîstema kirêkirinê bo xizmeta şaredariya gelbe. Dê di bajarê Sinayê de dikanên tamîrkirina erebeyan alevên çandiniyê kargehên Sinayê hebin. Armanca şaredarî ji vê projeyê qirêjî qerebalık û zexma trafîkê li hundirê bajarê Amûdê kêm bike. Dê dikanên Sinayê sevkî bajarê Sinayê nû bênekirin. Ev proje li Amûdê li herêma Bakur û Şatê Sûriyê ya siyemîn e. Her wiha li kantona Minbiçê û bajarê Girkelekê ya kantona Cizîrê jî bajarên wiha têne avakirin. Hollanda kanûna penaberiyê dijwar dike. Hollanda ji bo hatina penaberên bi sînor bike hewl dide rewşa awarte-ragihîne. Wezîra penaberiyê ya rastgirên tundrev Marjolin Faber li Den Heqê daxuyaniyê ku wê hin beşên kanûna penaberiyê pir zûbên rakirin. Faber da zanîn ku Hollanda wê li Ewropayê xwedî pîvanên herî tund ên penaberî û koçberiyê be. Wezîrê penaberiyê plan dike ku yekbûyîna malbatê sînordar bike, hejmara dersînordar
xebatdarkirina kesên sujdar û redkirina penaberiyê zêde bike û îhtimala îtiraza biryarên dadgehêkên bike. Hikûmet di heman demê de hewl dide ji bo dûrketina ji polîtikaya penaberî û koçberiyê ya Ewropayê ser li Komîsyona Yekîtiya Ewropayê bide. Faber bi bir xist ku guherîna bingehîn di dema xwe de pêk hat û got Hollanda ji bo nebe cihê ku penaber xwe lê digirin em tevbîran digirin. Her sal derdora 40,000 penaber tên Hollanda ya ku nüfusa wê nêzî 80 milyone. Hikûmet di rewşa krîzê de ji bil îlankirina rewşa awarte dikare biryarnameya kraliyetê bikarbîne û piştre bêyî destûra parlamentoyê dikare têkeve nava tevgerê de. Lê bêle biryarek wiha divê ji hêla qanûnî ve werê pejirandin. Parêzeran hişyarî didin ku tevdîrên ku ji alî hikûmeta nû ve hatine plankirin dibe ku rêgezên nav neteyî bin pê bike. Muxalefetê bertekên tund nîşanda û anî ziman ku ev gaveke dijî demokratîk e. Belê godanên jemenûçê nêr û pêşkêşkirin